Imamo još minutu do kraja. Što buduća vlada treba napraviti u prva 3 mjeseca nakon izbora? Pa prva 3 mjeseca naravno da mora napraviti proračun, to je operativna stvar. Drugi korak što mora napraviti je taj da presloži redoslijed politika, da se ne fokusira na monetarnu i fiskalnu politiku, nego da se fokusira na politiku prema realnom gospodarstvu. Jer ako negativne trendove ne zaustavimo u proizvodnji, onda će ovo ostalo sve biti bez veze. Ostalo neće imati apsolutno nikakvog smisla. Zapad se sad spašava u ovoj krizi, to nismo naučili, da su oni kad je došlo do krize napustili su sve politike, spašavali su domaću proizvodnju, domaću zaposlenost. Od Amerike, Engleske do Njemačke i Japana. A mi smo išli spašavati proračun i valutu. Dobro, kao što vidimo, to za sad ide samo u Njemačkoj. Da, to je dugačka priča, ali to je druga emisija. Njemačka je to kultura i njihova tradicija. Evropa se razlikuje od američki sustav, njemački sustav, frankofonski Napoleon, ovo je Bismarck, skandinavski, anglosaksonski i mi pripadamo tom mediteranskom. Uostalom i Ljubo Jurčić vozi njemački auto. Veri da je dobar čelik još uvijek. Da. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama.